tibaile I hun mante halau tuangem sing nun I fight ve ni chuan he channel mutuinan ti a hian lo lut chin la thole zan le ni lai tho chan zan piang in video thar kan lo da chin do na be seina chakna thari nei phange ka ring tin chol ni zan special kan lo da chin don buka chu chau ala ni lo thatin he channel active visual te tan loman haute kan lo bot sai chin bokani ole tunchuma chuan India paro puitam tak zinga mi shwai tu cha zirtir tu ni bokle mishing te ni na muthiam em tu anun zong zong aram ta na hlan tu India ram president som pakhat na ni bok APJ Abdul Kalam chanchin kan ngai tha ho don ani India Tamil Nadu a kho pakhat Rameswara Mantia October ni som panga sangkha jakwa somthum pakhat khan Abdul Pakir Jainu Abdin Abdul Kalam chu halau pianga chung ko har save tak ni ma se mi te chuan an ngil ne na le dikna du mi an ni na in an shetlang puya pa ber Jainu Abdin chu longte chi ei zong ania tin an khomok sa imam ani bok imam chu pastor kan tiang deuh hi ani ve mai sa khomi tak thorim na le mani in thunun na lalian tak ani ve a tin nu ber asiama la miril rucha phakang to ka chenom khoveng te pui chin mi ani ei tur la ni se kan nei tam lo ti mai lovin mamo anom phot chuan a ui ngai lawani Abdul Kalam te unaw chu paruk ni in umi papali le me chia pakhat nein ano pang berani a anu nawa zilna fuina andon tamber chu dikna hlut zian she turani angil nei turani a tin midang te han za thiam turani ti te han ni a an chung kwan har sat ve ema wangin kalama po no pangte ani achang na tho ve chula jingni chwa ma a thovin a u te chanchin bu sempui chin phun noi mai lovin ana tho chu nuama tiletling zoka a chanpo a chanchin bu sema thu thar omte a chiar thei pha khovel thil theng sang sang chu ngai nom mati ni sumla mare thei ma se ril ruwa house thung ban bo ruak zau takte RC petwar meitele thona thlok te chu mu nom ti takina thlir dau china a mu nom ti em thona khaltu thunun tu ni atum ma se ya kalkong har sa jairo angai twa thiam ba kani thung Abdul Kalam chu Swarts Higher Secondary School a kalin zirla thiam thei takani ba ka science le me cha tu ema ma se ni khachu anun hong dok tur atonga school a chian pakhat nein Brahmin anti Indian namzinga chungnung polania class an chudun nge an zirtir tu pakhat chuan Kalam chu a chian pa Brahmin bula chutir phalavin Muslim ani awang ngotin anung bera chutir ta daya no pang Kalam chuan an nam emo sakhwa wang maya mi tenan endan danglam chin chu a shethiam lawani boruak chu a chian pa Hindu pui thiam chuan lo shiain an zirtir tu chunga thinarim ta ema skula bakalin no pangtu ma an sakhwa wanga endanglam an ni turani lo zirna chu mi zong zong ta na ni ti in complain the luta an zirtir tu point ngai damte dilin Kalam chu en sang le tangai lawani chu thil theng chuan Kalama thil ro pui taka zir chhuat tira namain ngil le na le shat zaw na haro pui zo kani ti hi Kalaman har sat na hatole pakhat chu an ina electric eng an nei lawa bil pek turan nei zo lo miawani kerosene khonwareng noya azir china khonwareng di muru ile me khukara pole khazir ban san lo le khathiam ni aduna chu har sat na hatote ai nan lian zok fe ni atumru na te chuan zirtir tu te ponan hu mai lo chiang viawa chungzinga chuan Kalamanu na poimo zirtir tu pakhata om aming chu Sivasu Brahmania nia science teacher ni in Kalama chu swang tu ana dream lian tak nei turina fuina sa chin viawani waw kama Kalama chu shwain sabatho dante ya shilfia chu chuan Kalama ti phurin aeronautics banalen zinlam chu zira chakin chumi scientist ni chu hadu thar ta ani Kalam chu le khathiam theile bright tak ni ma se zir sang zel turin poisan nei lawani rim le zwalin chanchin bu semina in hloa le khazira thul chuang lo ni ma se la shing nun chuan du tok tange ti mai lo afia non le chin chong he chang an nei fawa zirlai bu le na tur nei lo chang la tam ma se beidong mai lovin anu in thilenge mo hi duani chuan nei thei turin ni thok bok turani thei top chwa chu pathian poina pui chi na ti chu azom thatba ka anun kai shwai tu atan mangta zela school la zo nuin science lam thiam na le thona lam zira du wangin engineer lama ona ama sabera tan Tiruchirappalliya St Joseph College zomin
physics la a heta po hian sum in dai lai nei lo ma se be sham zelin ama tan chawa be po ni to lo aram ami chengte ama ang thawa mi ri thei dream lian tak nei ma se malak na tur sum nei si lo te ta na be ani physics ngor chu atok zo lo ti asia aeronautic thona le rocket lam zir chu adua ma se college ra wangutin an chung ko duna ol sampha si lo azirna le ama mote chuin ngai twa chopangai reng thowa zirlai bu le theilo hlavin cho ngei fawa ril jamna chu in ne ti ratum lo bur han ngai twa lo kila zante a han reyanga rilte a han jamanga pum a han riru kurukanga engma ale ngam don si lo lai ka mi tha hian ka hnukalo ul thei librarya lu to chuan thona le rocket in ziana chiarin darkar tamma bipau china a dream pakhat chu India Engineering College mingthang tak Madras Institute of Technology mita ani a buaina umta chu admission fee to si achungten an nei don lo chiang sa ma se ya unaw nu zora chuan anaw kalamanat na chu mu thei lovin admission fee tan atlare te hashal ta topa anaw hne na ka in phalwang ngor ani lo I mahun lo om tura ka invest na hani hitiin a unaw pa rin na ngalen zia chu fiam thu ti tak devin na soi a unaw nu zara kalam chuan engineer azir thei don ta admission te chu ni e anti fail theilom ma se bak zong eng tin nge ni ang mita lu te chu a thaber ber an ni a in elna hasang tak zet kalam poina theina telan tir turin a chuna zani na beive bokani ni khat chu professor kota hian project har sa deuh hi kalama chu peta a hunrei lo te chungin thona lem siam pum tura ti in hun tiam chunga ha zo man lo chuan aeronautical engineer ani ve don lo thuala shil zuya kalam chuan makati in a hlau viau mai ma se ma hun siam tu turani ti sha in cho po e chahman lo le mutmu po twa chahman lo vin na beya zantam ma be nu in a zo ve ta professor chuan han en sak wanga rei ngia la ngoi nuwa lo tong chuakin iti chatak zet he hi alo min pek na dik tak chu alam pan zel ro ti na lo faka chutia fakna a han don chuan kalama chu ti phur zol savin akal na tur kong dik takakal ni in na in shiat pha ma se shing nunin ala fia du tok lo kalamani chakper chu Indian Air Force IAT ya fighter pilot ni ania engineer zo in pilot thanna a test vea abe se po sangin a phur viau mai test har saber physical and mental test ma chon turin in buat saina sa viau bokani ni masela result po na hani chia chu atliak no pani ber candidate somni pangazi nga mi pariat chau thanan niya kalam chu pakwana ni na tling zo ve talawani anaw panlaya changa halo swang to vera ro chin pilot ni a sang taka han tho vel te chu wat heidon talo ni enge mo za chu ti tur ber shelavin thinlung na takin na oma thei phak bak piala min na beya an chung kwai nan beya ma se tling zo talo ti swal kana yem ni ka chatok lawem ni ti inain zot mol mola ma se pa fuina kung pakhat lawin kharani chuan adanga lawin hongle chin ti chu she chuakin tuna ha chan hi kong chhazok lawin honna tur ti she thiamin aring tata ring digreng bokani kalam chuan thlona ka khal theilawani mai thei ma se ka siam theilom tin a hlo cham wanga hindom kunzui mai lovin dream thara siam ta zokani Defense Research and Development Organization DRDO wa scientist na chu dil beta India ram defense lam hun puyani hi an hadil chu muin an masaberatan hovercraft siamania hovercraft chu tuilele tlan thei khal thei ve ani kalam chuan ul samdon lo ti shema se phur viawa a theina zong chu han hlana DRDO wa scientist sang te na changina injir pa rengbok a na chu nuam ti viaw ma se a chung rela kim lawenge mutta kala tlat a dream bear rocket lamte space lama khol thon chi shim lam thoa khovel tana thil danglam enge mutak ti aduni sangkha zakwa somruk pakwa khan kumenge moza DRDO wa tho nuin India Space Research Organization ISRO zom tura thanani ta hlava hi anon insiam na bulpui ber pakhatani donani ISRO wa mithiam tak Vikram Sarabhai nwaya thoka Vikram chuan kalama theina chu musakin kanram India hian nangmang hi kanma mo chuani engtik ni ai mo chuan kanram hi he aya sang zo ka ihlang kai nge yang tin afak nge nge ni hunte hakal zela kalama na a project lian masaber chu India satellite masaber SLV hi khania
mo phurna sang rem don hle ti a hriat reng mi te poin a theia in a theilo an ringa ma se beidung mai ngai lo kalam ale atim te chuan theito pin an han beya a kum te ran be nuwa sangkha zakwa somriat khan India satellite masaber SLV chhiat thlop chuak ta ni kha India ram ta na hun chin chia tlak ber te jinga miya Abdul Kalam chu tel ve ta reng mai chutia hlotlin nu chuan Defence Research lam project thar kai shwai tu tan than ani le ta zela an na chu India lai pui chak ber chaber siam chu ani khahun lai khan technology lama India ala nu fole mema lai pui kan nei te po mira ma chang kan lak lu de uvek kan ni hlom sangkha zakwa somriat pani khan IGMDP Integrated Guided Missile Development Program Chief Atan Abdul Kalam chu ruatania India lai pui ro pui siam turin ma han la le ta ni khata dar kar som pariat thokin team te nei lemin manwa du thu samom cha lo ma se manro pui ber tumru na hanei chat thungani ramshang shangten India te chu technology an hnia me mai an ti thei tak tak chuang lawang an ti lain lai pui chinga lai siam chuakin chungte chu pakhat na Prithvi munle huna manchi pani na ekni mun la zo kata na manchi pathum na Trisul borwa kana na manchi palina Akash agni aya la zo kale na pangana nek teng ngai lo chi lai pui me ni somni pani sangkha zakwa somriat pakwa khan ekni lai pui chu lon chani ti kan she theyang hi voi taman be nu mi pui chanchin bu thlengina andiriam shep nu ani heng hlotin na te wang hian Abdul Kalam chu Missile Man of India ti ani ta hialani mi te na ro pui na sang an mu pialama ami mal nu ne ro shian tamlem lawa lai pui siam tura be lai khan achung ten anu pui ne na turan puat saya kan sia tangin India mi chu in nei main anin hwal phot chin ani kha Kalam chu na railway pena salut tuka anu pui tur ne na anin hwal ni ya po kal lo hial mole ana lo chu ngai to dang nei the hek lo le nu pui nei lo lo chu chai na sheta zoka a theina a thiam na te chuaram India ta na hlana du ta zokani ana chu a chil viau bokani yang in lama ho khat viawa na thoka amu chwa to pa office thu thlenga muin a har huna a tho zom le maya ati mami pakhatin sari chaw ve ngai lo mi ti na zot to pa chuta Kalam chuan ina ai tui tak takani chuan chaute mai chu ishelau to pangti na lo chang e tani ome Kalama fin na chuan India mai ni lo ramshang shanga theng zela scientist dang te zapo a hlo chhovia wani NASA lama changin an team zom tura somna hiala donga India rama scientist dang zong tek hum tur hlo pek po anin ring sa vek ma se Kalam chuan ram ta na lo hnolani an ha thoro puite zinga pakhat chu sangkha zakwa somkwa pariata nuclear test an nei da pokran chu khani ram dang ten nuclear lam chu ti ve lo turan ti lain Prime Minister Atal Bihari Vajpayee noya marukin nuclear test na han nei mi ani kha US lam satellite in an na tho mu lo nan le noi lama an beya Rajasthan pokrana mini som pakhat sangkha zakwa somkwa pariat khan nuclear bomb pangan test ani kha huntekal zelin sangni pani khan thilenge mota ka thenga India sarkar chuan president ni ro se anti taruk mai politics lama nu ma nei lovin power du in tui halo ma se mi puite nan du tat a thorim na le a tumru na zara la zo zelani ti chuan July ni somni panga sangni le pani khan India ram president som pakhat na hani tapan mai han ngai to ma ila chokopur ei tur po nei lo current en po nei lo kha India ram how to pa berani tamai chu ania ro puina thil ti theina hadu velo politician dang te ne na chule mem na vai mukhom te ai chuan school te college te to a no pangteril ru an thin lunga chi thatu adu zok chin TV a te pokan mu fawang zirlai ma thuwa soi mol top ngai lawa zona zot ngam turin mani in rin tok na ha pe phota zol do takin na lo chang le chin bokani kha athu soilar tak pakhat chu dream chu zan kan mut thila kan mu ni lovin zan min ti mu thelo khopa min mol tu zok hi ani ati atong kam chuak te chu thu fing le dik tak tak an nia tu ma poye soi ngai lawa a chapo ngai heklo a bik takin zirlai no pang chalai te ta na ding na sa in thale zung po seng na sa ni choi moina don te hi tar langila India's highest civilian award Bharat Ratna sangkha zakwa somkwa pasaria India's second highest civilian award
Padma Vibhushan Sankhajakwa Somkwa. India's third highest civilian award, Padma Bhushan Sankhajakwa Somriat Pakhata. King Charles II Medal, Sangni Pasarya UK Science Contribution of Vanga Dongani Hehi. Tin Humanitarian Worker, Hoover Medal Sangni Pakwa Khani Wesia Dongboka. Space le Science Lampanga Atholok na Vangin, Sangni Sompatum Khani Wesia. Von Braun Award Adong Bokani Kha. Heng ba kai hian Khovel Munshang Shanga University Somni Chuangin, Ama Choi Moina Han Hlan Bokani. India Chaunilau, Ramdang Poinan Ngai Sang Ti Shatakin, Meni Somni Paruk Sangni Panga Khan, Switzerland Atloa, Afin Le Thiam Nan Ngai Sane Mavangin, Meni Somni Paruk Hi, Science Dayatan, Ama Choi Moinan Holiday and Puang Tahialani, President Anilaw Nuapo, Zin Kualin No Pangte, School College Tlo Alaban San Lava. Sangni le som pasari July ni somni pasari Khan, IIM Shillong Chuan tu soiturin an soma, no pang zatel ma chuan dingin, mishing te chen na tla Khovel siam hi commission, kati turani tiin thuwa soya, asoy zorwal deu thoi na tlu sopa, abaural zui taani. Chutia abaural thut na chuan India ramai nilaw, Khovel a chonga, hunlaw tiin wiviaw maila, India tana paropui, Dr. APJ Abdul Kalam chualiama, Hunlaw tiin wiviaw maila, India tana paropui, Dr. APJ Abdul Kalam chu haliama, akwa Rameswarama zal na chu, India rama chung hi chuan, miten za takin kantlo zel to donani. Ole kaka India tana anun hlanral chak tu, Abdul Kalam chanchin chu niya, chanchin na changa kanzir chua thei chu, tum chuan kongom ti te, ituma ihlo chamani poin, nual mai lavin, kong dang chazo kom ti shereng chungin, sing nun hi I fight dun thar leang o. Suang tuan nuam mutui siai le.